Agent 5-0! Naimbag nga orasyo amin gagayem. Isagot mi ti umuna paset ti makalawas a serye tayo iti drama tayo anapaulwan. Agent 5-0! Ano tayo, Jay? Tatang, nagapan niyo. Dara-dara, tibado na. Awan! Ay, Diyos ko. Nagapan ni Tatang. Api, ano daraan, tibado na. Diyos ko, amang ano. Saan ko, Diyos ko. Panyanita ni kitaan nyo. Aglisi kayo. Kitaat mo sunutin bagada na iwalang. Ay, wayan nyo niya sao! Wayan nyo! Bilin. Sawak. Anya tinarami dyan sa sawak. Ay, awad baso pa eh! Bilin! Bilin! Awan na mo kung nakapapat yung asawa ka po. Sige, gusto pala deta. Rumbang ko masimur kahit ambulansya nang itulod ita sawa medyo ospital. Diyan mapagsusurot ka rami ka po. Kasano? Anya na nagdangkok tin ang paltong iti asawa. Makimatla ko man. Ala, makilugan ka ni tilugan mi. Mapantay di ospital. Awan gasat da sawan kapsat. Bilin. Asino ti daduma ka balayo? Aday ti adayo dagiti talungan nak mi sir. No kasta. Awan ti kaduam nga agasikaso iti bangkay ti asawam. Anda ka bagyak ni tesyonan sir. Pakamuak ida. Buena. Tapno maasikaso adagos. Tulungan ka na kapsat. Ang yaman ako sir. Dilibon niyo kung mati kriminal. Owen, di ka madanagan. Saan may asar dengan? Ag-surveillance kami. Tatang Astor. Si kamot gayang balasan ko. Nakigtuta, idinamok na napasamak kanina na Belen. Imayak adagos. Takayat ko apanaknakan no agpaiso. Pudno matgayam. Awan amok ang basol ti asawa kay ti pada na tao balasan ko. Sa bagay. Amok nga dadag iti napaspasakitan na. Gapo iti panagsingsingir na iti pautang na. Umdas ka di day jaya pang patayan daken ko ana. Naranggas ti pada a tao. Tata. Ni tatang mo ngay. Nakaitamat a pinanawag kay Jibalay. Kimaron saman ti ag-agalin na apa nagsaksakit ti ulo nan. Mas dawak namin. Itaman pa ya jak makita. Sigud ano kastoy nga da emergency dito yung lugar tayo. Iso ti number 1 na mangidadaulo ka dagiti maaramid. Pasensyaan yun. Adda sa gubanit na. Awan ang yaman na balasan ko. Mas dawak lang amin. Jak ibagbaga tinakitak alangan ni tatang asimbangkot idikalman. Dakos ti agparparik na kanya. Numamuak lang na sino tinang patay ti asawak. Patayak mat. Ha? Umatayak. Itagbat ko daytay ti bato. Ha? Tatang, apay? Apay? Anyak niyan nirsiyan nyo. Pinarti mi apapoy di kalman. Ha? Sa dino tinagpartyan nyo?
Sino dagiti kadwam ang nagparti? Apay anak ato titamtamagan. Nakaputputang dagiti mata na. Apay ati kagdagay. Awan, tatang. Pipatan yun dyan imbagak. Tatang, amang ano nasakit pa iti ulo yu. Agina na kayo pa'y. Yalaan kayo iti anggas at tumarin nyo. Mayatan. Sana nagsakit tulap. Di kayo pa'y nga rudrum-rumara. Dito'y kayo laang balay. Talaga sa aragarumar. Agpaimbagak iti gusto. Pasensya ka, anak ko. Sa anak ang makatagad itagpay iti balay. Ano sa naglakuman niya amam? Ni tatangkit di. Addan trabaho. Iso siya kung ti makaammo iti amin. Tata, makipag-Greek na kami. Nagkas ang matlakit tinapasamak kin ni kumarin, kumpadre Astor. Naranggas ti pada tao. Noon yaman ti basol na. Sobrabot na ti biyag na pinugsam na. Sapay ano ti jaka mo apautang na. Taday na mo tinasasaw kanyak. No asilo dagiti na udyan ang ipautangan na. Iti patulod dagiti kakabsat na ijabro. Kasta aya. Pagtaymay kasi ma. Sino dagiti amo mapinautangan ni Belen iti papautang na kwarta iti kalabas. Ay kwa. Awan Jak amo. Jak amo tadi kamatan nagkuykuyog manipod ay di pa nagsauna kanya iti nasakit. Amukmat kit ding ano tinapasakitan ti asawa. Pagamkarpangan na laang kagsaw. Kadumot nga minun titiwod adi agbayad iti utang da. Amo ka may sakamot iti akasta marisima. Di mo niramraman ni nanang ko kadag iti napasakitan na tata. Nakabayad matan iti inutang na kad ni Nana Belen. Ana. Sige mga Astor. Tanawan mi man ti bangkay. Sige. Si kamot nanang. Saan ka asuman na o? Tamangan no makaisawang ka iti paghatapan da kontrakan ka. Anya. Laglagi pa nyo adida pa'y amo no asino ti kriminal. Pirpirukan da pa'y laang no asino ti suspect. Mas daawakan ka anak. Apay akala at anagawid ta. Di taman la nakipagtugaw mo't biit iti lamayan. Saan na masapol? Tinapatag. Na itinag yun ti abulo yo. Ay, nanang. Mano dya impisok yo iti pagikan iti abuloy. Duagasot. Gusto laan. Tiyato, apay nga imbagam anabayada kung ti utang ko iti day di Belen. No adda pa'y sa nga 10,000. Bayan nyo na. Di mat amon ni Mang Astor day ta. Samay sa. Di mat saan amalamlamot ti aso ti imbakbakal day di Nana Belen asao kada kayo. Apay, di kayo nasakitan ka dagi jay? Anak. Siyak nga anak iyo ti ad-ad na nasakitan. Agasam, ta imbaga na nga agbibisin kayo. Asaan kayon amangan, no di na tayo pautangan? Saan ladag ita? Adupay tinasaksak kita sa una. Bayamon, natayan. Talaga Iso adi yun sasawon nga dapay utang yo. Nabayadan day jayan. Anya. Nabayadanan nanang. Bayan yun apampanunutan. Chato? Oh, Apay Arlene. Nakadawid kan? Exam tayo na next week. Saan ako magbayad? Apay? Amumot. Kaadwan na subject ko, ti-drop ko. Awanan ti pagbayad ko. Sayang. Sika ngay.
Sa bagay, amok nga ito di kwarta ni tatang mo ita. Inted na idikalman ti pagbayad ko. Isoan nakabayad akon. Saya ata mati agadan, Arlene. Ala, nalaing ka. Sayang no di mo ituloy ti agadal. Among matabinid nga utang tigas gastusak. Agpapitalaang Saan? Sa bali ka. Anya? Sige, Chato. Mala daw akong iti next period ko. Baliwan tantun ti agsarita, ha? Bye! Sige! Sa anak nga agbabawi, no apay nga agsardeng ako nga agadan. Sa balyag, naidumak iti adu nga anak akas kan ni Arlene. Ngam, kayat ko ti kastuyan, ngam ti mairuruman akanayon. Sales lady ti inaplayak. Ngam, at damat ang asyak ti pagbantayan da dito stockroom. Sa bagay, kayat ko dito eh. Saan nakamakit-kita ka na yun ti akin kukwa dito grocery nga inaplayak. Sa maysa, makita da siguro amas kabaulak ti trabaho dito eh. Takasano, rumbang mat alalaki ti agyan dito eh. Ngam, babae kitin ti inya sign da. Nakagraduar pa iti 4-year course a major in management. May samot na dya. Kaya't nakit ti kaste at trabaho. Idin to ta nakaturpos iti 4 atawan a kurso. Kung nagtumat nga dra ka dito, eh. Oh, aday baga, Arlene? Isarak nakman dito, eh. Anya? Kaya't ko ti ag-working student. Ado ti bakantik nga oras. Kat no kaya ti akin ko ka dito grocery, agtrabaho ak dito, iti bakantik. Padasan ta akasarita. Alaman, baring awatin da. Sige, pasensya no saan ta makapagkuyog ka na yun. Amumutan, ado, ti papanak. Sa maysa, sa bali dagiti gagayam ko. Pasig, abarag. Apay no sinaam dagi jayan. Maisarsara Awan ti uray asino amakadiktar iti aramidak. Pakaragsakak ti aramidak. Ha? Ninto pa'y nanang kat dinak mapawilan. Sorry, Chato. Umay ka. Mapantay ti opisina ni madam. Kasarita ma. No kaya't nakangaalaan a part-time a sales lady. Kumusta ti kaso ti asawa, sir? Negatibo pa lang ti resulta ti surveillance. Ngam di ka madanagan. Maamuantan tumatlaing no asino ti kriminal. Kaanon to, pay? Ti kayat ko kuma. Kat matiliw ti kriminal sakbay amay tabon ti bangkay ti asawa. Awan mabaling tayo. Marigatan kami amang doktor iti kriminal. Tawan mo't nyamin tinaala nga ebidensya. Wino pagilasinan iti kinasya sino na. Uray sardeng yun, nukastamot lang, sir. Kapsat. Sa bagay. Maawatan ka. No apay akas na ti panagsarsarita. Maawatan ka, kapsat. Paramidin nyo mo't ngamin ti pagrebangan nyo, Grabe mo ti agso. Bayan yon. Siya akong timang biro iti kriminal. Baybayan yon. Saan, kapsat? Pagrebangan mi asapulan ti kriminal. Kat kasti ti may bagak. Dirumbang ay kabil mo kadagiti imam ti ustisya. Adda kami yakin trabaho iti dayta. Kunami lang yung going straight kan, Chato. Awanan ti kastusak. Diyak kayatan nga aguutang man ang tinak.
Para iti panagadal ko. Mangibagalakin ni mamang kun Saanan? Agtrabaho aklangan. Nadamornong ko. Nasayat. Nagadalak tumat lang. Sa bagay, kwartan tumat lang ti sa pula minton makagraduar ka. Saan aya? No makabiro ka iti pagtrabaho ita, di agtrabaho kan, isumat lang nga iso. Winmat. Naimbag, tada kayo amin dito, obeng. Oh, Mang Nato. Ay na, nagwapo ka itan? Mang Nato. Kumusta kan? Kastoy, guwapo lata. Unan niya. Oh, apay nga imay dito'y daytoy alakay. Chataw, adala ko madamagakan ka. Babalain. Una, saan adito'y? Diyak kayat atila damdamagam no adta sa bali amakangag. Mapantay jay. Oh, papanan nyo. Anya iti pagsaritaan nyo. Panaskan pa nga umadayo kayo. Secret! May kamang nato. Ita. Anya ti damagam kanyak. Mang nato. Sa dinaw, tinangalaam iti kwarta nga inted mo kanyak. Apay adamagam pa lang. Di kagat agyaman ka. Isublik, tidaduma. Anya? Apay nga inikan ni Chato ni Nato iti kwarta. Asino mo tinang patay iti asawa ti agnagan iti Astor. Gagayem di uliwan adenggen tituloy iti serye tayo iti alawas iti drama tayo na paulwan. Agent 540 insurat para iti radyo nila iti Astudillo Aquino ken iti direksyon ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay